Gdje ste ljudi, Filip ovdje i dobrodošli na Phone Games Srbija. Danas igramo Hell Climb Racing na telefonu. Ovdje samo igramo telefonske igrice, izvijem se što mi se glas ovako čuje zato što pomera mikrofon već to, tako da imamo razno automobila. Morate inače dugo igrati Hell Climb da bi se ovoliko stigli. Evo vidite. Ajde probamo Moonlandera. Za sada to je novi kupljen. Ali sam ga upargo, vidite. Na budži 8, 4, ne pojma ni ja. Ajde probamo. S njim možda stignete dokle želi. Namenjen je s dobrim brzinama. Znači penje se u svašta 3 ova pogona. Nema nikakav problem. Pa može čak i da leti, ali zato mnogo goriva troši. To je stvarno zeznuto. Igrat ćemo i ljudi, pokušat ćemo da pređemo 1719 metara. Što je bolje moguće. Ako budemo uspjeli, ne znam nije što ću raditi. Samo se molim da uspijem. Rekord odavno stoji. Nisam ni onako dugo igrao igricu. Samo skupljala pršinu na mom telefonu. Da. Prašinu. Okej, op. Evo ga. Dobre. Evo, op. Evo ga. Mnogo je zeznuto ovo vozilo. Znači, bavimo se sa mnogim vozilima. Op. Evo ga. Ovdje sam baš potršao. Stvarno sam pretjerio s ovim letom. Ali ne vezam. Znači, moramo pokazati kako se penje uz strme ove planine i to. Znači, nevjerovatno se penje. Bolje od bilo kog običnog vozila. Zato se zove Moonlander. Sada tačno na mjestu. Evo ga. Op. Ovo je prava stvar. Spasilac kad treba spremljati. Znači stvarno zvižući. Gledaj to. Možda mi je neka vozila bila brža da se popinju zova, ali ovo se penje i bez brzine i bez ičega. Samo se penje. 3 pogona, to je nevjerovatno, stvarno. Ali ljudi, mi nastavljamo, pređemo naš rekord. Da ga oborimo. Kajte, evo ga. I ljudi, evo dokle smo stigli. 1718. Najveći rekord. Dobro, ovo je s drugim automobilem. Najveći rekord. Izvijem se. Zađite, šta vam je? Najveći rekord 1719. Svaka nam čast. Kada smo samo izgubili. Ne vredi. Stvarno. Dobro, ne znam. Idemo na bootcamp. Blatnja neki kamp, ne znam. Za blatnji kamp ovo vozilo je namijenjeno. Požarni ovaj kamion, kako ga zovu, vatrogasni kamion, da. Je odlično za ovo. Inače, gume mogu i biti veće, samo da ih nabuđim. Ali nisam. Da. Ako ih nabuđite, ima budu veće. Ovo primjer, tako nekako. Ovo vozilo mi se sviđa zato što jednostavno može da se penje. Nije baš isto kao Moonlander, ali može se penje. Ali najveći problem su kočnice. Jel, kada zakočite obično na nekom vozilu, odmah se povratila. Ali ovome je to mnogo zeznuto. Zato treba kočnice super bolje, da vidite. Zbog ovoga. Ovo ovdje. Ovo. Zbog toga imam tu najveći problem. Ovo mi pravi najveći problem. Naprimjer, kako da vam objasnim. Popenjete u strmu planinu i tačno dođete tu kod ivice. Ako pozradi
ivice gdje treba se popenjete. I to vam je pozadi i to vas vuče. I ovako vas povuču nazad i to je najveći problem kod ovog vozila. Ali ni kočnice su pomognuti, pa zato brzina je tu važna. Ovo vozilo odlično prelazi od ostalih vozila Moonlandera, voda najviše zeza, zato što glavi ga, a da inače pritisnete gorivo je najgore, teško biste izašli, zato što troši previše goriva, ali druga vozila su odlična s tim. Okej. Evo ga. I da. Opet smo se zeznuli. Da. Kada ovo glupo vozilo jedva ide. Okej, ljudi. Pa... hvala na gledanju Halcrim Racinga. Izvinjam se. Otvorim nešto. Hvala na gledanju Halcrim Racinga i vidimo se u sljedećem snimku. Pozdrav!